Nina bendlela nophapha ekhanda kamenzi indabolo umuntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula lika Jamal Chithekile hawu nina bakamBhudu bomvu njengegazi nina bakasheshiliza ngedidi kwelimaholo limhlawe limbedule nina abantu lebande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu madoda nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadala inyebo bazukulwane bakaPhalo awu madoda phansi engcobo uZulu liyaduma liyazongoma lena bomnaka namamfumbatane Swatini madoda makhosetive siyabingelela lapho kufinyelela khona wonke lombukiso yalo lobingelela uProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neyinqinamba ke asebebhekene nazo ngoba bese idakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama uqwashisa umphakathi nokubhula umlilo lapho ungakafiki khona uma ungwesilisa ungene ezidakamizweni definitely sure 100% ngiyabheja uzotshontsha uzokweba uzoshaya umphakathi uzoshaya abantu uzobulawa noma uzoboshwa uma ungwesifazane akekho umuntu wesifazane obhemi ungakaze edayisa ngomzimba qamba mama enjalo qamba manga ophikayo utshelwa yimina akekho iyona into eseduze kubona abafana into eseduze umntshontsha amantombazana into eseduze ukudayisa ngomzimba mayikuthi wawungakazi uzwe izicabange udayisa ngomzimba ungalokuthi zungalokuthi uzungaqali uyithola useyidakamizweni idakamizwe zokuxabanisa nomndeni wakho zikuxabanisa nabakuthandayo kwaphela umuntu ogcina usumazi umhlonipha umeshent okuyena lo osuke secontrol impilo yakho uhamba uyophandela yena ubuye unika yena akufunze lento esuke isikubambile idakamizwe ziyingozi zichithile imizi eminingi bafila abantu abaningi bashonile abazali bebulawa izingane zabo eseyidakamizweni kunemizi eshile ngenxa yengane eseyidakamizweni ingane isihambe yayontshontshwa yabuya abantu badinwa bathukuthela bashisa umuzi kodwa namhlanje nginiphethele nasi isiqomqomo sensizwa umnqobi umfoka Gumede insizwa naye seyathinta umphakathi nje kade sesithi thina siyayilungisa nengicabanga ukuthi izokwazi lapho ukuthi isichazele kabanzi ukuthi kwenzekeni ngoba ngoDisemba besazi ukuthi umnqobi uhlukene nezidakamizwa wezwabuya wazotshela abantu ukuthi hayi uhlukene nezidakamizwa sesizohamba indaba yezikole sikhulume nezingane kodwa simbone ephethwe kabi kabuhlungu etalacho ephela nje sicathula yazi professor ungakwazi ukugcoba phansi cela ukuphawula kule dadewethu ukuthi umuntu ugcine usuhlonipha umeshent yazi uqinisile ngaleyo nto yazi ngoba umeshent professor ungaya kuyena asitheni umzali ngicela mhlambe imali ekseni maconga ukuthi dirand mhlawumbe unganginikezi ngiphume ngihambe ngingumeshent ngithi ngiyomgoqa afike anqaba ngeke ngimkhombise ukuhlina yena ngizophuma ngihamba ngibuyele ekhaya mhlawumbe ngiyokhomba uma buwafuza ngihambe ngikhomba yena ethi lo muntu lo kuyena ungidayisela isidakamizwa sengizama ukuthini ukucizelela kuleli point lokuthi ugcina usuhlonipha umeshent ngisho umzali awubusamhlonipha iqiniso lento isho umzali ugcina ungasamhlonipha usuhlonipha yona imeshent yona awuxabani nayo awenzi lutho kuphela ukumnikeza imali kuphela ukuthini uphethe lento oyifunayo usarende professor umhloniphe yena uhamba uyokhomba umzali wakho ngokuthi ufuna imali yokuthi ubuye uzonikeza yena futhi lo muntu lo iyacontrolana lento ngendlela isidakamizwa sisilima ngayo mfethu sisilima professor yabo mfethu yabo nje mokhuluma indaba yami mfethu angazi mina wenzanani professor angazi ukuthi mfethu khona la ngaphambaniselwa khona angazi yabo mina akuhlukaneki naso isidakamizwa indlela mfethu esingikhiphe isidakamizweni mhlawumbe meke ngaboshwa naseqaleni uma isajwayele ukungisa eMariya ukuthina khona kwangalula ukuthi ngifinyelele kusona isidakamizwa nasejela kulula ukuthi ufita nofinyelele kusona isidakamizwa okay khona sikhona kodwa akuyona iaccess yanomba ukuthi ufinyelele kusona kodwa nje la miyango yabo mina njengoba ngihambile ngekhaya ngoDisemba bengiqala ukuthi ngiyozama ukuyeka isidakamizwa nje ngihleli
nje open nomndeni wami yabo leyo nto ngikwazi ukufinyelela kuyi-challenge khona ukwazi ukufinyelela kuyo yonke into yabo leyo nto. Okay, isonto lokuqala ngifikile professor ngilo mnqobi lo owayesiyekile isidakamizwa, lo mnqobi lo owawumshuthe ekhuluma ethi isidakamizwa usiyekile. Yonke into ibihamba kahle professor. Ngivuke yabo nje ngosuku engahlukana nawe la lokugcina ngihamba ngekhaya, ngafika ekhaya ngangihayi lokho ukuthi mengalinganisa ngomuntu ophuza utshwala ngangihamba ngamadodo professor, ngendlela engangibheme ngayo. Kodwa ngoba emqondweni wami ngangitshelile ukuthi hayi ngizoyeka la, ngancamela ukuthi ngisibheme sonke isidakamizwa enganginazo ngendlela engangihaye ngayo. Ekuseni ngathi mengivuka into yokuqala ngacabanga i-methadone leyo ngisoneleyo. Ngayithatha ngayiphuza leyo methadone, angikholwanga into eyenzeka professor. Yabo ngendlela ngibheme ngayo okufanele ngivuke ngiqalekile. Same time arosta zwi ngayitshela iyasebenza methadone, ngayitshela professor ngeke khona inkinga ekhona, mhlawumbe ngoba ngilalanga like umzimba uzorelax kahle, mhlawumbe idrug alikaphumi kumina ingakho ngingaqalekile. Kanti i-methadone iyasebenza i-methadone professor. Ngeke ngizwe kuthiwa mfethu i-methadone le blue iyona strong kunale orange, mina ngiphethe le orange. I-methadone ihambisana nomqondo wakho. I-methadone iyasebenza. Yabo le kwaphela same time professor Arosta. Hey, yabo ngasho ngathi yabo meke ngadabula losuku lanamhlanje ngingafinyelelanga isidakamizweni ngophuza lesi sipune sodwa se-methadone. Hayi kobe ngistrong ila ngiyoyivuma khona ukuthi hayi ngistrong nangampela laphela usuku. Ebusuku kwangalaleki. Yabo lo uManana professor ngazi ukuthi ubengisenza professor Qozimalanga uManana ekubo ngisekhaya, kodwa yabo mekukhona inkinga enginayo ubevule ifone ngaleso sikhathi professor. Hayi Qozimalanga uManana. Hayi yabo yena mfethu professor kunamhlanje mfethu ngiyamsalutha mfethu yakhona mfethu. Yabo leyo nto ukubuyela kwami isidakamizweni akuhlangene naye nawe. Nina bafethu ngimelele nangisiza ukuthi ngiphume isidakamizweni. Ngeqiniso lelona mfethu. Lo mfethu professor bengifonela yabo ngathi ngingakwazi ukulala ngibitoza wafona. Wangitshela lento engibhekene nayo wathi mqobi ngiyazi njengoba isebusuku akulaleki. Ngathi hayi bufethu wazi kanjani? Wathi hayi ngiyazi ukuthi akulaleki. Kodwa bekezela into yakhona leyo. Yabona nto ngeke uvele ulala usunesikhathi ubheme ucansi uzovitana nje ngiphuza isipune esisodwa siyazume uyalala. Kusazokushaya lokho ukuthi ungakwazi ukuthi ulale ngobani awubhemile phela. Kodwa yazini kanjani shaya noma wafu ispoon ngoba sekufanele ukuthi ngiya overdose nje bese ngiphuza kabili usukwini ukuze uzokwazi ukulala. Ngithi hayi mosho njalo mfethu hayi ushaye sixoxe futhi kamnandi naye. Hayi okay mfethu ungifonele mo right hayi fresh kamnandi ngivale ifoni ngambe ngishaya ispoon. Yazi ngagcina ngibuka i-TV ngezwa ngoma isethi mnqobi i-TV awuyicishile ngane sengilele professor. Ngicishe i-TV ngivuke kamnandi ekuseni hayi ngishayele igceke kahle kamnandi nje vele bekuDecember ngiyabona nje yazi December kulungiselela indaba zokhisimusi nami ngifuna ubonakala ukuthi amnqobi ukhona. Umfana ukhona umfana la ekhaya. Sure professor ngitshelwa ukuthi mnqobi enza ukuthi njengalo yamnqobi lo behluphe eqalene yini ngiyazi ngize la ekhaya ngifuna into zami iqonde ngizozalwa kabusha yabo lento ngifuna beyibone lento ebathi ngizela. Ngukhiye la ngicela imali ngoba ngiyazi yabo mengicela imali yona ezongikhiphela ngaphandle. Ukuthi professor ngalo mali abanginikeze yona ngithenge idrink okanye ngithenge into edliwayo ngeke beku-understand bona lokho. For sure umnqobo ubeyobhema ngale mali le sethi isikhathi sengisimoshile isidakamizweni. Mengicabanga manje mhlawumbe ngino 17 years ngisewungeni
ngeke ngisho ukuthi ngisemadragini ewungiyona kuphela mfethu ekuyona enginikeza inkinga. Ngizothi sengibuyile nje mina kuSutezi sengiyathenjwa. Wazi ukuthi umama ekhipha imali for sure umnqobo esebenzisa ngedakamizwa le mali le. Bengingayicela imali. Vele ngihlalele kusuke kwayena uma ukuthi ayibo ngeke. Ngihambile ngaye ePrince mina okanye ngihambile ngaye eThekwini umnqobi kuthiwa akaze yendawo uhleli la kusofa ubuka iTV. Ngiyayibuka iTV professor. Kodwa emqondweni wami usathana libele nje mfethu. Ulibele yabo nje angazi ngachaza ngitsini kodwa nje libele kukhulume yena professor. Yabo futhi khona into ngokuhlakanipha kwami engayifundisa yona ngathi yabo ingqondo awuyikhetheli icabangeni. Inhliziyo awuyikhetheli na ukuthi iphatheke kanjani. Yazi inkinga iba kephi professor? Ingqondo yakho iseduze nendlebe. Okukhulunywe ingqondo indlebe isheshe ikulalela. Inhliziyo ikude kunendlebe. Ngakho ukusuka enhliziyweni kuthatha isikhathi ukuthi kufike kwena emqondweni. Sengizama ukubekela ukuthi isikhathi esiningi indlebe yami ibilalela usathane wami ngoba usathane wami yona ngqondo yami yabo. Inhliziyo yami yona uNkulunkulu wami. Manje kukude ukuthi inhliziyo indlebe izwe kuba ikude. Le inhliziyo kuyena uNkulunkulu wakho. Usathane ubehlezi khuluma kumina bese emqondweni. Ngicabanga mfethu ngizokwenza njani mfethu ukuphuma kwami la edlandleni istory. Kodwa ngcono mengizophuma nginganamali. Kunabanye abangani bami abawu2 professor engathini engikhule ngihlala nabo. Akubona abantu esaxabana nabo sihlukane ngokuthini idakamizwa esayibhema ezazivula igap phakathi kwethu. Ngibona abantu bengikwazi ukuthi ngiphume ngiye ukubona ekhaya. Mengiye ngathi ngiya kuSibanibane uke ngabe nankinga ngoba uyazi ukuthi abafethu abayibhuzelayo bapeme ibhathini mona. Lebhenywa ngeneke. Menginokuhamba ngiyohlala nabo. Ngokuthini njengoba ngihleli la endlini usathana libele ekhuluma ngithi kumina. Into ezokwenza ukuthi ngigweme indaba yaleyo ngale angihambe ngingilabafethu labo. Yimona abantu abangi-understandayo. Yimona abantu abakhuluma lolu limi engilikhulumayo. La endlini ngihleli nabantu besifazane. Ngihleli nezingane. Akekho ongi-understandayo. Kuze ngiphushe usuku kuze kube sebusuku nalento engicabangayo isuke emqondweni wami ukuthi ngiyohlala nalabo abafethu labo. Labafethu babheme ngithi professor baphuza utshwala. Yabo mina ngaya kubona professor. Ngibuya ngakwazi ngisho ukuhamba. Mina ngiye ngaya kubona. Kodwa ngokwethu thina ama-drug addicts sike sithi asikho isidakamizwa ongathini mfethu iwunga ayekho asikho isidakamizwa engcono kunaso. Iwunga wona doti wokugcina professor. Mina ngingasacrifice ngithi ongcono ngabhema ibhathini. Ongcono ngingabhema itashi. Yabo iwunga professor udoti wokugcina mfethu. Ongcono angiye kulabafethu ngiyebhemela ibhathini ubona. Ukuze ngikhohlwe ilo sathane wewunga ngoba nwani ibhathini awuqalekile. Ibhathini into ebhema unemali just for ukuyijabulisa nje yabo into kanjalo ibhathini. Ngcono ngihlalela nabo ngoba ngiyame ngibheme manje ngizobuya ngakwazi ngisho ukuhamba ekhaya ngifike ngilalela. Ngivuke ekseni ngishayele igceke ngenza okunye yabo leyo. Ulibele kujwayele isikhathi siyahamba naso. Uyelaphi ngokhisimuze kanje. Sekukhisimuze yabo njoba kusukela ngosuku engafika ngalo ekhaya professor. Emqondweni wami hlezi lo sathane engikhuluma ngayo futhi hlezi semqondweni wami. Mengithi usathane hayi mhlambe usathane ofuna ukuthi ngintshontshe into. Ngicela ungunderstand lapho. Hayi ukuthi mengithi usathane mhlambe ofuna ngithathe into endlini ngiphume ngihambe ngiyidayisa ukuze ngibheme. Usathane ulibele ngikhumbuza iwunga professor. Ulibele ngikhumbuza nje iwunga ukuthi yazi imnqobo noma hayi ukuthi mfethu ngizama ukuthi iwunga
is like it's the best ngokuthi umzimba wami uyayazi unga lo sathane ukhumbuza umzimba wami ukuthi unga into kanjani yabo ngibeke nje plain down then lo sathane ukhumbuza umzimba wami ukuthi unga into kanjani ngino 17 years ngibhema ewonga angazi ngani usuku engiyeka ngalo ngiyeka mhlawumbe mengibushiwe yabo leso sikhathi esincane yabona nje uba lo sathane libe nengikhumbuza lento professor kulo 5 or 4 days ngisekhaya awuyilutho lo kufana ukuthi u4 seconds loyo meso comparishisa nalo 17 years yabo leyo kufana manje lo sathane libe ledlala kumina kahle kahle ngize ngicene ngibuyele esidakamizweni shuthi ukukhombisa kona ukuthi how powerful leli demoni lesidakamizwa eli powerful ngalo ingakho namhlanje ngisesidakamizweni futhi hayi kuba ukuthanda kwami nenhliziyo yami ukuthi ngibuyele esidakamizweni akukhona lokho yabo izinto ethe seziqala sezingibuyela professor yabo khona inene khona la ngifike khona kulehlanu kufanele ngihambe ngiyelo ngiyokhipha izinya kumbona lolo suku ngidlula la kwena ngalolo suku imali yokuthi ngigibele ngiye ngoba angibange ngisaya ngabuyela ekhaya imali yokuthi ngigibele ngomsombuluko ngoba wathi ufuna uzongishutha ngomsombuluko ngibuye ngize la ngomgqibelo iphazama lapho ngithi ngiyayidla le mali ngobi lo ngihamba ngiyithenga le ungayabona mhlawumbe lapho professor ngisengino 9 days uzubone ukuthi mfethu bengibhekene nento kanjani bengingakhulumi mina ekhaya ngihlezi ngithulele angithule ngoba ngithanda ukuthula ngilalele lento libe lidlala la kumina engazi ukuthi ngingayichaza ngithini ngizosebenzisa leli gama ukuthi nje ungene kunaleli demoni elikhona elibele lithi nje uyabazi lobumnandi balento professor ilona leli kahle kahle elingiphushayo ukuthi ngiye kulona yabo indlela yokuthi ngithola imali la mengicela imali ngizoze ngishaya isivalo professor ngithi manje ngithengele ugwayi mengifuna ukuyobhema ngoba imali enogwayi ngitho 45 rand igwayi already lazokhot Leo Stevenson ogwayi ababizayo ngoba ibhemele iboss u10 rand mengithi 45 rand iboss mina uzonginika u45 rand u10 rand ngizothenga ngawo i20 eboss leyazi ukuthi u45 rand usala lo 35 rand ngiyahamba ngithengele ikapsule ngibuya ngihlala etoilet ekhaya ngiyinqongqela ngoba wenzani lapha etoilet ma ngeke ngibhema ugwayi phambi kwengane ezincane ngibalekelane izingane ezincane zingibone ngibhema ugwayi egcineni mase ebhema ugwayi kuthiwa zafundiswa umnqobi yabo lapho umzali ubona ngazuthi umnqobi ingqondo yakhe isibuyile mekwazi ukucabangela izingane kanje kanti mina ngifihla usathane wami la etoilet hayi kuba ngibhema ugwayi ngiyayibhemela ingoma kodwa manje indaba yakho ayi professor ugwayi sengicela sengidlulisa usuku ucele ngakusasa ngingedwa engibhema ugwayi ngosuku olodwa ngabe 20 sengiqedile ezikhale ngaleyo nto uma uthi ngeke ugwayi kanti ubhema ndlelani ngiqamba amanga ngithi kunalabo bangani bami abawusuke ngibasho laba babhema indidi abaphuza utshwala mengiye ngahamba ngawudlala nabo abantu abaphuza utshwala obvious ugwayi babhema bewubhemile uphele khona ugwayi wami uma uzonginika le mali professor uyibona ukuthi mfethu akathandi kodwa useyanginika hayi ukuthi akathandi kube ngafuni ukunginika imali khona into emtshelayo ukuthi umnqobi le mali akathengi ngayo umnqobi le mali khona ayenzayo ngayo uma ngiyamazi ngiyakwazi ukumbona wayinganqabi lokho ukuthi mfethu ngoba nakho mhlawumbe ngingalo engafuni unginikeza imali ngoba khona into emtshelayo ukuthi umnqobi le mali khona ayenzayo ngayo ngihambe ngithengele lo 20 rand ngibuye ngiyibhemele la ekhaya mengabhema kanye usukwini sengiqedile lapho ngiyazi ngisho ebusuku ngizokwazi ukulala methadone la ihleli khona professor ihleli ekhabethini
ekhabetheni iwindi lakhona leglass iyabonakala professor ukuthi yayisuwafu yabo uhafu lokho ukuthi siyabonakala siyaphela kodwa manje ayisehli njengalendlela eyayehla ngayo ngisasanda kufika nayo la ekhaya uma ubhibhiye uma ungitshela lento exactly nje Mnqobi umuthi wakho usawuphuzini hayi ukuthi mhlawumbe uyangigada ukuthi ngiyawuphuza yini ubona wona ngendlela ukuthi awusehli professor yazini ngizibisa wona professor hayi ukuthi ngizibisa imethadone ukuthi mhlambe ekuba sengiyabhema nginqena ukumixa ingendlela nayo imethadone strong ngayo ngangingasasibona isidingo sokuthi ngiphuzeleni ngibe ngingaqaleki yabo leyo nto ngayishiya yazi ngitshela isimako manje imethadone yami ila ekhabetheni la ngisho khona kwemanje ngosuke ngahamba ngalo ekuba isishubila ngikwazanga ukuthi ngifinyelele kuyona ngiyithatha kuyimanje ilapho futhi yabo nje kuhamba isikhathi professor ngibele ngizenza lezi zinto ezibhedayo kodwa mhlawumbe lokho ukuthi njengoba sihleli la endlini mhlawumbe sekuzolahleka mhlawumbe into njengefoni noma angiyenzi lo msebenzi leyo ngoba it's obvious ngoba khona into elahlekayo umnqobo yena msola wokuqala lento ngiyenze mina ngoba uma esethi akangifuni endlini angibuyele la eThekwini wanginika imali yokugibela ngangagibela ngahamba ngoyipemela yini ekuhlula ukuthi ubuze kimi nansi into eyangicasula manje ngizothi usubuyela yabo professor ngiyathini imali uma anginikeza yona wanginika imali exact yokuthi ngigibele u20 rand okay asiqhubeke wangagibela ngahamba ngayo ipemela yabona ngondlela lo sathane lo usungibusa ngayo ngiyazi ekhaya bazoyitsho ukuthi ngigibelile anti angigibelile mina yabo sengiyaqala ke la ekhaya ngiqala ngezinto ezibhedayo angithi ekhaya bazi ukuthi ngiseThekwini bengingangena ekhaya kube khona into engintshontshayo hayi ngeke ngibe umsolo wokuqala ngoba nivele angitshontshe endlini angiye endlini ngiyazi endlini kuzobonakala ukuthi mina ekhaya nginewo kweprofessor kuhlala izinto ngathini lezinto ezisebenza nje yabo teka nje mhlawumbe asitheni stove segas yabo akuyona into esebenza njalo leyo mina ngokwami ngazi ukuthi into engaziwa le kanti umnikazi uyayazi into ayibekile lapha tshontsha lezi zinto ezikanjalo isitshontshe stove sama segas ngihambe ngisidayisa ngibuye ngelinye ilanga ngithi ngizoyitshontsha igas yakho siswami hayi starring professor uyasensa angazi noma mfethu wayezwe ikhwapha noma kwakushintsha kwephunga egcekeni kodwa weza ukuthi ngeke khona umuntu okhona la egcekeni kunenje endlandleni ufuye pitbull professor ayingizwa mina indaba ayikhulanga ngithi ngikhona mina ngiyakubona ukuthi umbhedo womfana Ngeke ngibona professor hayi ivele ihlanye shuthi babona ukuthi umnqobi injaba tholani naye indlela esovala ngayo umnqobi ukuthi angene la egcekeni ukuthi inja seyiqaqe mina ayihlandi phansi hlezi libe lipini round yabo nje ivalile kahle security tight kodwa ngokuthini yeke into omufuna ukuyenza uyakwazi ukuthi uyenze professor gibela ngaphewe ekhaya itoilet lingaphandle ngigibele phezu kwetoilet ngigibele esihlahleni sikamama ngihlale esihlahleni samama ngibuke libe round ilahle ngase-dining room ngehle ngingene ehhokweni isidonsi isicapha sakhona ihhoko elikhulu kuhlala iy'mpahla phakathi ngizivale isicapha yazi ngase ngesivala professor kuphelanga ngisho 5 minutes wabesukuma unqo weza ngqo professor ehhokweni wayidlulisa ngamasibomu wabesuke ngase-toilet sema sebuya ngase-toilet walivula ngavele nganganani ukuthi ngizothini
ngavela ngawo umuntu ongwindizelayo la ongwindizela wathetha wangithethisa ngoba wena fanele ngabe useThekwini awuyanga ngane eThekwini wada yabo leyo ngithule kobani phela ngumuntu mina usaphuma isidakamizweni yabo lento ngimkhombisa ukuhlonipha ngithule ngimlalele khuluma ukuvela ukuphendula iprofessor kuyona into yami mina ngisho ngathiwa uma uyazi osisi bami ngisho ngathiwa ungithethisa uthini ngiyayithulela professor angikwazi ukuthi ngimomdala mina akahle umuntu omdala ngiyamazi yabo ngiyamhlonipha umuntu omdala ngiyengithule umdala nami ngithethisa akhuluma engivele ngidube ngiphume ngami ngiyajomba ngobinja iyabona ukuthi ngifuna la emkhona iyangibuka uyelo sevimba professor ngiphume ngihambe ngalelo suku ngibuyele kaEli kwabafethu sengihlala nabo hayi laba ebengithi bengiphuza nabo utshwala abanye ababhekayo sengihlala ukuhlala la sezinto ezibhedayo la kaEli na kunenyala center lapha ngasekhaya kunama truck deliver impahla uba kuno box khona sesiphila lo msebenzi ukukotela ama truck iprofessor sivule i-truck ikhishwe impahla phakathi ukuthi i-truck inani phakathi umuntu usephila leyo mpilo leyo amabheka imoto ezidlulayo ezilayisha impahla sesiphila leyo msebenzi manje lento itate ngiyenza nje kulonyaka lo yabo singiyaqala mase sengibuyele into enebhedayo professor ngelila ngathi ngithi ngekhaya ngahlangana nawo sisi wami ngitshela ukuthi amonqobe bana msitshelile iforamela ngasekhaya ukuthi uthethe istofu kanje usuqalile uyahluka ayimibambe ukuthi ayingeke ishubile ngibaleke ngihambe ngePhoenix Phoenix mengithi ngiyafika professor khona kunomfethu engigule naye engangazi vele ukuthi kuzofikela yena bekufike ePhoenix uTefidix yakufanda la eThekwini ePhoenix ubhema uzwile professor uphanteka kanzima abafethu laba baphathisa abantu bashaya ekhagadi mowenza ikhagadi enqinisa umani ukupha 40 cent nikuphe noshintsho obuye esitolo uzohlanganisa nini u35 rand ngo40 cent othi ubhobho laba bathengi futhi kumesheni yabona kufanele ukuthi ukudlala ukuphathisa abantu umuntu ekupha 2 rand 3 rand uzoyihlanganisa ngicela abafethu bebebhema mhlambe ngabo 1 2 uma iqaqe aroster ngo 1 2 kodwa bayakubekezela lokho kobani sebekujwayele ayila ngibona khona ukuthi mhlawumbe ahlala 2 days or 3 days athi ayingeke yabona leli ground engikulona akulona leli ngikwazi ukudlala ibhola kulona umvela ngeke ngimele mina ukuphanta kanje hawu eThekwini ngivuka ngo7 6 khushi umuntu ekhuthuza umqoma athole leyo ntambo yodayisa abuya bheme yabo kunendlela eziningi okwazi ukuhlanganisa ngeke ngizoyidlisa itshe kanje ngibuka ngeke ngishiya phansi indaba yana wayibona ngibatshela abafethu sisengiyahamba bethane ngiyahamba kanti njengoba ngisuka ngihamba ngala professor ngiyontshotsha khona omunye umuzi wangasekhaya unama-container la ama-fridge ngiyontshotsha ipayipi le-copper khona njengoba ngihlezi ngisho ukuthi i-copper manje ngesikhathini samanje sekufanele siyigolide iyakhokha i-copper ngithi ngiyontshotsha yona le-copper le kanti ngiyosukela i-fridge enegesi egcwele professor vele bekumsebenzi wami ama-aircon amagiza yonke lento angiyibheki mina ngathi mengithi la shape le fridge angizwa ukuthi negesi anginciphisa menginciphisa ngibona ukuthi ithatha isikhathi lento izophela nini angivele ngiqhumisa ngivule ngenze ukuthi umoya usheshe uphume kanti igcwele igesi yakhona kodwa kwathi vu kwamhlophe yonke le ndawo professor yabo lento njengoba ifutha bayayezwa endlini enkulu aphuma umama wakhona yona sikhotsana wezani fanele ngisuke phewe container ngehlele phansi ngijombe ifence mengiya ngalapha ngasegatini bazongibamba ngalaphana
ngoba ngizodlula ngasekukhanyeni kuzobonakala ukuthi mina ayi mengithi ngiyajomba la professor kusajombeki singiyatetazela yabo lento ngivele ngigijime ngiyophuma egetsini ngizovala ngiyabaleka nginyamazane professor jaho umphakathi professor vala ngena khona kuthiwa vala phuma abantu bakhona kodwa kuthi ngalolo suku ngabagogo bangibambe sebengibamba ngakusasa mina professor la ngikubona uphethwe khona kuyivideo bangibamba sebengibamba ngakusasa abangibambanga semdeni bangibamba ngakusasa singisarende mina professor ungathi mina wangijaha wangibamba lokho ngiyakusho uqamba amanga mina ngiyilethe mina professor kwakuyini inhloso yakho yokuyihambisa ngihambise mina professor le demon azi kangidaweni ngithi mina angazi kangidaweni professor phela uthi umuntu bese ebhemile uyabuya unembeza mhlawumbe wavela wabhema wathi hayi bo professor angiyobethelwa professor ngazi ukuthi ngakudaweni Vincenzo ithi sekuseni ngishayile azosta wethu ngoba sabasele ukuthi lento ade ngithi ngiyantshontsha isalile lapha ayi ngabagijimisa professor ngabagijimisa mangijaha ngeemoto nomgaqo ongaphakathi hayi ngithi namanga ngagibela phe komunye umuzi phe komntshonolo ngafike ngalala kanje babheka bayakhanyisa ngiyababuka kube khona ongibona ngiphinde ngibaleke futhi ngayo ngene emhosheni sesengena emhosheni ngangena emanzini ngehla ngawo umfula hayi bakawota bangena sengiyimanzi la ngihamba ngayoshintsha lezi zinto lezi kuney'ngubo zami engiyifihlile lapha ngasekhaya ngihambe ngiyoshintsha ngigqoke kamnandi ekuseni ngiyavuka ngiyahamba ngiya-L ngishawe i-arosta doti professor la ngizokwenza njani la cabanga yazi ukuthi nenza njani professor ngiyasuka la ngihleli khona ngiyahamba ngiya ngasekhaya uzobuka ukuthi ungisilima kanjani angizazi ukuthi ngiyaphi la ngazikhona ukuthi ngiyafunwa ngakhona kade ufuna izolo ebusuku kade ngijahwa bangishweba ngiya ngakhona ngendlela engisilima ngayo ngibonwa uzobona professor ukuthi lento iluthana kanjani ngibonwa khona umjida wangasedladleni sakhulu uma ubezwana noma wakhe yabo kuyafana nje nokuthi sabandawonye ngibone lo mjida lo uhamba nomngane wakhe baya ngala ngihleli ngakhona bedlule professor ngiyasuka mina ngaleyo nkathi ngiyahamba ngiya ngasekhaya mengiya ngasekhaya ngisengifika ebridge sengizoqeda ibridge nje ngithi 1 2 3 isekhaya mengithi ngiyaphenduka nangu lo mjida lo useyabuya la ade ekhona ngiwumuntu mina ozophambana naye mengaphambana naye uzongibona kube khona into esimnqoba ungabaleki ngingabaleki angihambele ngaphesheya komgaqo yazi professor just uyena wangibamba leyo muntu lo ngithi ngishawa arosta amandla wekho ngithi ngiyamlwisa kodwa ngibuye ngibone uyisibheva professor uyisigora ngibone ukuthi la ngizonqamuka la ngithambe ngoba mangiyamuzwa ukukhulumeni kwakho useyasho ukuthi kunosisi wakho kini ngidlulekini mina ngibamba ukuthi angithobele umthetho wakhe angihambe naye ngekhaya abo professor fethu ngiyafunga buka yabona yamjida loyana so wayengekho professor ngabe khuluma ukuthi ngifile lo muntu owangibamba professor yena owangisindisa washo kanje professor simnqobi yabo le forum la ngakeni mfana omncane professor wathi khohlwa ngebe wenze lutho yabo nje kubanjwe mina banjwe mina ngibe nalokho ngoba sesamile egeyitsini sikhonkoswa yintsha ngithi ngiyabuka la napha abantu bayaqala bayahlangana professor hawu nawo ndokuthi ade simjahe izolo
sigele la ekhaya ngaphakathi kubiyelwe ngocingo umuntu ohambe emgaqweni yakho bakugcwele abantu bathe emgaqweni nayi inyamazane manje ngiyabona ukuthi ala ngizonqamuka namhlanje kodwa wavela athi nekhululeka ngqo yabo mewukhona umnqoza professor uyahambe ekene egetsini awufunani hayi seza umnqobo sebanjiwe kanje umnqobo ngimbambile angithi nimjahile izolo nihlule mina ngimbambile namhlanje uzosetshenzwa yimini umnqobi asazi ke futhi ukuthi ngizomtholaphi ngoba mengiqeda kumsebenza sisemthambi ngiyamgibelisa ngimiseThekwini sho kumele imfuna nomlando eThekwini ngangitsho uyadlala professor Memuzo esho njalo mhlambe 30 wabantu ababenqonqoza egethini batshela into eyodwa ethi umnqobi ngimbambile njengoba ngimbambile ngoba ngithunywa uma wakhe ngifune ukukhipha lesi stofu segesi asidayisa nale gesi le ayidayisa ngizobe emva kwalokho sengiyamgibelisa ngimiseThekwini Ngoba unalo icala eThekwini engathi ngithi ngizokuyisa eThekwini kanti eshubile nakhona usho uyahleba la ngimtshela ngithi angi-right unalo icala eThekwini esakhulileka hayi yabona izandleni uthi njani professor ngiyabona uthintiwe azuthi ngangifaswe ngozankosi wangifasa ngentambo yagesi ngikobani ngendlela ekubhaqoza ngayo uthi ngeke ngikushaya ikhanda ngeke ngikushaya ebusweni la uzobonana khona ufuna ukushaya enqini ngehockey stick le plan yabo le nduku emkanjela ngaphambili hayi professor wangenzani hayi wangazuthi ngichoka ngogesi kade ngangishawa professor kodwa yabo umuntu ozongishaya kanje yana yedwa elibele ngincengile nje awububhlungu engingabuzwa ukuze kuthiwa moshawa ngempama isihlathi sithena sesidumba ungasezwa hayi lapha hayi okunye pheko okunye nama-volts akhona anyuke professor wangenzani mhlani senqini wangenzani ayi ngicela qale ngiphikeke vele mina hayi kodwa ngabona ukuthi engeke mengiqambela lo muntu lo okuyena ungisizayo uzongiyekelele emabhubesini uzovita nethi labantu abangene la bangena labantu bezomnquma labantu labo yabona ngendlela sengisebenza ngayo khona usesiwami omncane la useyakhala naye uthini usongcono umnquba kaboshwa nokuthi ashawe kanje athini nomthithi kuyafana mengaboshwa umnquba lezi zinto lezi ngeke nisayithola lezi zinto engifunayo uzophuma futhi kusasa yaboshwa mbopha namhlanje kusasa aphume lezi zinto ningabisayithola umnqobi into efanele enziwe kuyena akashawe ahambe ukhipha lezi zinto anike imali yokugibela futhi mina ngizogibela naye eThekwini ngoba uzokwehla endleleni ngizogibela naye eThekwini ngiyomshiya eThekwini straight nangampela wenza njalo esengishaye professor angasawazi ngisho ukuhamba phela ngasawazi ngisho ukuhamba wangikhomba eshaweni ngasihamba ngogeza engathi insipho incinzane nginjani professor phela saba sengiyasula igazi la into engimazala ngashawa umuntu sinayo wangasekhaya ngebhodlela shuthi ngane nkathi ngibaleka ngene emhosheni wavela jijela ibhodlela la ngishaya la ibhodlela manje obengishaya lo mfethu lo sho ngiyathungala la sivele kwaphuma igazi ngenye indlela sengisaba sengiyasula ngithawula njengoba ngigeza igazi libe liphumile qeda phela wena qeda ngoba phela bangiqhuba professor ngihamba ngoyikhomba lezi zinto la ngiyidayise khona yabona la ayengangidayise khona isitofu ayingathi ngiyafika khona ngangisidayisela omunye umama ngathi ngiyafika khona ayikona omunye umalume sahlangana naye khona hayi wangiswa mshini professor le nduku laba bengishaya ngayo babeyiphethe nabafethu labo wavela wabaphuca yona le nduku sengigezile cabanga usushaya ugezile manje wangenzani lo malume professor heyibo wangenzani phambi kwabantu bebuka kanje lo muntu wangishaya ngazi ukuthi ngishawa abantu abaningi ngithi ngithama sengifika la ushaya ngithi wanginetha lo muntu lo yana ngoba kwayena yabo lo mjida lo wangiphelezela siza la eThekwini sesihamba sesixoxa naye eThekwini ngaze ngambuza ngathi wami ubalo yana ubalo malume ugqoke ibuko ngeke hayi lo muntu professor hayi ngithinta vele ngiseyinhlungwini kodwa wangenza hayi bangishaye professor bengishaye ezikhale lo mama lo kuyena ngimdayisa ngeke ningazombudalela la isitolo sami abe ngithatha ngifake emotweni le vithi ushawa khona lapha
ngambona lo mjida lo engishutha mfethu. Yabo nje ngiyashawa ngiyambona uphethe ifoni kanje. Umjida kanqo. Ngambona ngishutha. Ngabona futhi ukuthi yabo lento le iya ku professor. Hayi ngabona ukuthi yabo lento enziwa la vele mfethu ekugcineni izofika kuwena. Yabo mase sengishuthwa. Mase sengisho obvious izofika kuwena. Hayi mina yazini mina ngangifuna uzela. Mina ngangeke ngubuyisele lapha. Khona abantu bese ngumasethaphile bengifuna bekushupha uze ubhoshe. Bese ngithi buya ke hlala la siqhubeke sisebenze ngoba lento yakulokhu unqo wangitshela ngoba nalokho ukuthi kubonakala ukuthi wena ontshontshayo keni. Wangibuza ukuthi usufikile lapho bakuthiwa gibela ngathi mina no akakafiki. Into engiyaziyo yokuqala mase eThekwini uzocinga mina azangithola. Ngoba nje ngingakamboni futhi nabantu bethu abamboni shuthi uselapho leyo nto futhi engangazi kahle professor uthi yona ezongijampisa ngoba mengafika eThekwini for sure umuntu oqala wena ngizokufuna mengakafa yabo wena mbekufonela uthi angakafiki kuwena shuthi ngisaselokishini iyona into ebingiceba leyo ukuthi befonele wena bekubuza ukuthi usungibonile wena mekwazi angiboni shuthi ngisala around bangisebenza la professor bangisebenza sengiyabuyiswa ke ngiyokhomba igesi Tata leya sathi mesifika la igesi ngayidayisa khona ila kugcwaliswa khona amagesi nayi igesi asekhaya ngiyayibona ngisasemotweni ngasho ukuqala professor ngathi nayi lapha hayi saphuma isiqaqaqaqa sangabuza lutho sasa ngithi uyambona uyena lo afika la idayisa igesi wathi usechaza lo mthida lo yathatha igesi afakwe emotweni kwavala isicapha ahamba umnikazi wesitolo akekho okuyena owakhipha imali umsebenzi lo igesi ithathwa kuyena malini igesi yabo lo mjida lo yana mengathi uyangibona professor yo sinjo 500 swakhe nje wa ibiza kanje 500 igesi eMs wangishanga leso stadium wathi hayi igesi eMs ngithenga ngemali engaka Kapsasa lo 500 ngoba ngangiqalekile ngalolu suku ngithwele nje angithandi yabo mengathi uyangibona la mjida lo yana isazobhekana kabi hayi manje nguzwe yazi into engayisho kubona ukuthi kumele bekuthathe bekubuyisela ngoba uzozibulala and mawufika kumina into oyikhulumayo uthi ufisa ngabe lo muntu owayenqatshe ekhaya yabo nje udazi ngishiswa yini yabo mfethu yabo mfethu ingqondo ngisasho namanje awuyikhetheli ukuthi icabange kanjani nenhliziyo awuyikhetheli iphatheke kanjani kuke kufike emqondweni wami ukuthi ngihleli ngiyacabanga ngisho ukuthi ithuba lokugcina elokugcina nje ebekade sengilitholile ngadlala ngalo sothi ngihleli nje mfethu angibheke ngiyabona nje ngihlalele ufike lokho emqondweni wami ngisho ukuthi ayishaye yonke into yami isiqala isibuyele esimeni kodwa ngancamela ukuthi ngibuyele ngala eceleni ngase mengicabanga yazi kwaphambana izinto professor bangcwaba umuntu engingayena ekhaya yabonga indlela manje esengishawo nembeza ngayo sengincamela nanokuthi bese ungcono ngivele ngiphumule nje straight ngcono ngabe wayena lo muntu owayencwatshwa professor mina ngoba mfethu yabo lokho esengibuyele kubona manje sekuwukwesa ubhlungu manje ubhlungu namina kuyazwela omunye umuntu engangi-understanda ngikhuluma kodwa yabo mfethu situation engikuyona manje kunzima yabo kuthiwa kuyakwazi ukwenzeka uvele uthule same professor ngabe ngiyasithatha leso sinqumo ngiyafunga lokho ngabe ngiyakwenza kodwa komekufeni mfethu kunalobo buhlungu obukhona ngeke ngihambe ngiyiphosa istimeleni yabo leyo what if ngiyasinda ngeke ngithathe isibhamu ngidubule what if ngiyasinda ngigcine sengihlanya kodwa khona kuthiwa nje khona le ndlela elula uvele uthule same ubuhlungu kahle kahle ngizobuzwa
ngcono uphumule umndeni wami professor mfethu. Ngami nje ngingedwa mfethu. Yabo futhi mawusuphambene nanongqo ngingedwa professor kuzoze kube nini iyona into evele sekufikisane ngenyembezi yeke lo professor uyena umuntu mfethu obengimela mfethu ebengimela kodwa uyena mfethu yabona angazi mfethu obonakala professor angazi hayi ngikhona mina angazi mfethu angazi ngikhona mina Nkabi yami sizoyincenga kuze ube sekugcineni zonke izinto ezinesikhathi sazo yabo njengoba ngithi kuyobonakala ngoba ngiyazi ngeke vele ngiyabo nje nyampu ngalendlela mina ngicabanga ngayo ngicabanga ukuthi vele iwona ama challenges ekufanele ngibhekene nawo lawo ukuze ngibe right angenzi ngoba ngithanda yabo angenzi ngoba mhlawumbe ngifuna ukuba umdanso kanjani ngibukwe abantu ngenza nama ngisathanda why ngaze ngithatha isinqumo sokuthi ngcono ngivutane ngithule nje ukhohlwe yimina mfethu ngoba ngiyabona ngaze nje khona into engiqhubayo ngeke ngithi khona umuntu ongiqhubayo ngoba kuthiwa umuntu ongiqhubayo ngabe ngiyamtshela ukuthi udlala ngami yabo into eyifikelayo le mqondweni nabo into mase sefikile ithi iyenzeka ukuthi kodwa uze ube nina yangazi kodwa kancane kancane kuzolima yini usho njalo nawe hayi ngikhona mina usho njalo nawe ngiyazi ukuthi nomulele nomukuphi uyazi ukuthi hayi kodwa ikhona njalo hayi professor mfethu awuqinisile useduze kwami ungekho kwami yabo i-connection esenginayo nawe sengaze ngithathiswa kwabhuti wami mfethu alidlula usuku ngicabanga professor into efikelayo kumina le hayi ngiyazi into efikela njalo leyo kumina eqondweni ukuthi hayi noma ngenzakalayo khona uprofessor mfethu mhlawumbe uthi yazi leyo nto ngiyitshela umuntu esho naye lowo muntu uthi hayi mnqobe yabo ucabanga umuntu okucatshangwayo yini ngoba ngiyazi mina amaqiniso professor usungenzele wona ngiyazi kodwa sengibona manje izinto ziba worse kakhulu masike sathi sizama ukuyekisa angazi lento ukuthi banga masike sathi sizama ukuthi uyayeka lento engithi angazi kuzala yabo nje mfethu uNkulunkulu ekefike kumina professor ngithi ngilala mengivuka ekseni ethi mnqobi namhlanje isidakamizwa nje angazi leyo nto ingenzeka kanjani yabo umqondo iwona lo vele uphazamisile lokuwona sathane wakho umqondo yabona ungcwabe mhlawumbe inhliziyo iyona esekhanda yazi ngaphela ngconga uNkulunkulu wakho lo inhliziyo uyena esekhanda ukuze indlebe isheshe ilalele yona mfethu manje uthatha isikhathi indlebe ilalela inhliziyo ngoba ikude nginayo manje ingqondo kusondelene kakhulu iyashesha umuzi usathane wakho ingqondo yakho izinto ivele iphume so manje mfethu ngiyazi ukuthi amanxeba asemanzi kwabomndeni kodwa asisho ukuthi abakwemukela abakuqabule abakuhage ungafisa ukuxolisa uthini kubona ukuze ngoba phela siyazi ukuthi kutshalwa namuhla kodwa kumile kusasa yini ongafisa ukisho kuma wakho nakudade wena omncane owakubona ushawa phambi kwakhe wakhala ekhala edlula wena okusho ukuthi ububhlungu wawubuzwa naye wayebuzwa yabo professor uthini ngqo ever since nje ngizoqala ngosiswami omncane uVuyeni yabo ever since professor ngihlezi ngisho ngithi yabo lo asisi professor hayi la ngifa khona professor uma nami mfethu ngirong ngiright uma nami uyazi naye mfethu kunjani professor kodwa uhlezi nje umnqobo uyazi ukuthi ubhuti wami ngithatha nje ngaleyo ndlela ukuthi ngirong noma ngiright mfethu okay okwamanje professor nawa uyibuke lento mfethu ade ngisanda kona sengizoshutha kuwena sengumuntu oxolisayo ibuke leyo nto ngazuthi inokugoqa phakathi yabo into kanjalo mfethu
khona ngingaxolisa professor kodwa ngeqiniso bra wami limsulwa bengayena umuntu oyimisele ngokuxolisa manje usamanzi phansi professor makwenza kusasa usufile mengixolisa professor mfethu kuzoba ngazuthi mfethu nqobe understand and things amukisho kuzobe ngazuthi ngiyayidlalela mfethu ngiyazi mina mfethu umndeni wami ngendlela kahle kahle uxolisa professor igama lami lesibili mfethu lelo ngiyazi hlezi ngixolisa noma sengiserious ungazuthi into engekho leyo yabo leyo awunqobisiqala le story zakhe ke futhi into kanjalo mengathi manje ngiyaxolisa manje hayi unqobisiqala le story zakhe ke yabo kube into khona ngiyaxolisa ngingakwenza professor yeah kodwa ngiyazi lo ngiyaxolisa wami uyinto ehamba emoyeni mfethu angazi bengawuthemba okanye bengawukholwa kanjani womnqobi yonke lento esikhuluma ngayo nento eyenzakalayo khona la isuka khona nomphakathi engifisa uyibuke ngaleloso isuka apha ezidakamizweni lenkinga ebhekene nomndeni wakho baningi abantu ababhekene nayo ngenxa yezidakamizwa uma ubheka indlela umphakathi odila ngayo nabantu abonile iyafana yini nendlela abadila ngayo nabadayisa izidakamizwa because siyazi phela ukuthi kusukaphi ayifani professor abantu abadayisa izidakamizwa nje bethu ingcenye yawo umphakathi yayibona into engizama uku-understand uyibeka ingcenye yawo umphakathi usosazi umuntu kuyena udayisa isidakamizwa mhlambe ikhansela professor lineranda yabo ikhansela lasendaweni okanye ihead iforum iyona idayisa iyona supplier yesidakamizwa unika labo othi mase usushawa ngalendlela ukuthi usunabile professor mhlawumbe kube uyena okhulumayo ngoba uyazi asekugcineni custom ukuthi uyi-customer lami leyani ulwela ukuthi nje ungafi wena yabo into kanjalo leyo yabo nje lo mbuzo ngibuza wona uyinto ekanjalo ngawuchaza nje ngaleyo ndlela futhi kumele samukele somphakathi uthi idamu sesiyophila nazo ukuze kubuye uJesu sothathelwa izingane zethu sizofelwa izingane zethu ithi wena save ingane yakho ingafinyeleli isidakamizwa nesidakamizwa into ezohlezi ikhona professor wena nje lwela ukuthi ingane yakhe ingafinyeleli kusona sizokwenza kanjani lokho ngoba akekho umzali ofunza ingane izidakamizwa futhi akekho othanda ukuthi iphelele izidakamizweni ngokucabanga kwakho kungamele kwenziwe njani ukuvikela abantwana ukuthi umzali professor ingane yakhe ayibukise naye MPTV yabo meyibuke iMPTV ilalela mina mhlawumbe isiyaqala la nami ngaqala khona if ihlakaniphile izosheshe isibone isiphetho sokuthi njengoba umnqobethi waqala kanje nami sengiqala kanje ngiyophetha yabo leyo iyona ndlela nje elula leyo ukuthi abazali befuna ukugwema abababukise eMPTV one iyona uqondile professor manje abantu bayitshela ukuthi act uyikeshi nje lapha bayikethi niyafunzwa lento esitshela yabo micabanga kanti ubani professor ubani lona ungabe uthwempu kanje ongafunza abantu abaningi kangaka yabo uthi lo muntu ngabe uyistaring ngabe unolwazi olungakanani lo muntu ongafunza mina ngabe njula lwazi ufika omunye kusasa afunze yena into ehlukile kuneyami kufika omunye umuntu ocabanga kanjalo acabangi professor uyena lo ingane yakhe ezogcina ifinyelele ezidakamizweni mosacabanga ukuthi sifunziwe lento mina angihlezi ngisho ngithi angifunda ngephepheni professor angihlalanga kwi-laptop ngafunda ngesidakamizwa so ngikhuluma ngento engiyazi mina I'm talking from experience kahle kanjalo mfowethu ukuthi nje abazali beyibuyisa ingane zabo eMPTV yayihlalise phansi sibuke yamuzwa ukuthi uthini angithi wena usiyaqala ukuthi asazi emshiye nje kanjalo esasazi uzobona kodwa kuyophetha ngani yabo lapho umenza ukuthi umuntu agxile kuleyo nto ayilalele
ngoba yabo nje njengoba ngingasekhaya professor abafana laba bakhula manje sithi sina abafana abancane most yabo ngathini ikhule ngingekho ngasekhaya mina sengiqala nokushoshoba kwami kwala eThekwini most yabo professor yazi ukuthi hawu kanti nangu unqobi lokuhlezi kukhulunywa ngaye ngoba ingibona ku MPTV professor ngithe sengifika ngasekhaya mina omunye umshaneze ethi professor emnqobi yazi ngifisa ukukuthengela ngisho drink ukungixoxele nje ngalezi story zakho ngoba yabo uthe uzenza lezi zinto lezi bengisayintwana yabo lento nami ngisadidekile kodwa manje obe sebeyibhemela insango yabo lento sebenza lezi zinto zomancike ngibatshela ngithi usafisa ukuhlala nami ulalele mina ngikutshela ngezitori zami ngabe uvala leyo ncika naleyo tsango oyiphuzayo uqala mina ngizobe sengixoxela ke ngami yazi uyabona ngisoro ukuphazamisa uyabona ukuthi mathu uyeke idakamizwa ukuthi ungaba ushintshe emphakathini wakhe noma ukuthi abafana abancane kanti bakukhonze kanje futhi bayafisa ukulalela ungashintsha impilo zabantu abaningi ingane iphuma esikoleni professor ziyangibona ngihamba emgaqweni yabo ubona abantu ukuthi bakhuluma ngawe lawo yabo leyo bangishalazelele ngitheme ngidlula bathi uyena ngempela lo ngabona ukuthi khulunywa ngami la baningi professor baningi njengoba ngithi ngino 17 years ngisema drugsini kulo 17 years kunabafana namantombazane professor abazalwe phambi kwami mhlawumbe ngibashiye beno 2 3 misithatha lo 17 years sufaka lo 2 3 19 years or 20 years lo muntu usekhulile manje yabo leyo omunye akangazi ungazi ngokungibona ku MPTV engizwa ngichaza ukuthi ngihlala endaweni ethile kaMasha kanti umnqobo uyena lo mnqobana hawu uyena ngempela lo baningi professor ukuthi ngemfethu ile nkinga esidakamizwayo impene nasengazi nanokuthi kufanele kwenziwe njani ngayo no hayi sogcina sisinqobi demoni yabo le demoni engalazi iqhamuka phi mfethu ilona ivele lithi sengihlalile professor 9 to 10 days sengiqedile ekhaya sengi-right ukuthi yini engiluthayo angikazi hayi kodwa hayi ngiyazi one day khona noma ngasho ngithi ayingcono abe ngivetane ngiyithulele nje ngishone khona ukuthi ngingcwatshiwe wangempela sekukusho mfethu kodwa ngiyazi one day why ngihlezi ngisinda khona izinto engihlezi ngisinda kuzona professor serious yabo nje mina manje bekufanele ngishawe ngize ngibe isibaca professor kodwa ngazosindiswa umuntu oyedwa wancamela ukuthi ngishawe yena kuphela aqeda ngifake eThekwini ezongishiya la kukhomishana ethi mnqobi umalini lento yakho ngimtshela ngathi u30 rand wanginikeza u30 rand professor wathi hamba obheka ngingaphinde ngikubone lokushini angisho ukuthi ungavakashi kini kodwa mothi uze lokushini uzoganga ungaphinde ngikubone wawuhlukana kwami nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi akhalelile uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakampudu bomfushe ngegazi nina bashishiliza edidi kwelemaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu awu nina bendla mhlathi kamayekisa awu bafowethu okhulumayo professor njengoba bengichazile maqala uhlelo lethu ukuthi le iMPTV1 ingosi how I ended up in drugs okuhlelo lapho khona sikhuluma nabantu abaseyidakamizweni beyikhulumela bona ngeinkinga ababhekene nazo ngeyidakamizwa nemndeni inkinga obhekene nazo kuhlukumezeka kwabazali ukuhlukumezeka kwamalungu omndeni ukuhlukumezeka komphakathi okwenziwa umfana osuke yedwa noma intombazane esuke iyodwa ngakho ke siyacela bafuthu nizama ukuthi nisukumele ukuthi nigade ingane zenu ungasitholi usesimeni lapho khona umelwe inhliziyo ngenxa yengane uma ngabe udinga imethadone noma ngabe ukuliphizwe usungakwazi ukuthi usishayele njengamanje sizokwazi ukuthi sikufakele yona ngendlela esokufakela ngayo inombolo ongangishayela kuyo noma ongangiWhatsAppa kuyo ithi 081 513 5606 081 513 5606 ngiyiphinda futhi okugcina 081 513 5606
06 ungi-WhatsApp indaba lokhu hi how are you doing cha uhlale pheke kodaba ukuthi ukuphi nendawo ufisa ukuthola i-methadone le okuyiyona bese inikele endoda le uma ukuthi i-methadone iyasebenza professor kona bathi i-methadone ayisebenzi lo muntu usuke ebhema yabo methi i-methadone ayisebenzi usuke ebhema lo ya basho ndumanana phela iyona lena eyamiyekisa nayo yabo lo muntu othi i-methadone ayisebenzi usuke ebhema ya mawuthi nje mfethu awukakwazi uku-afford i-rehab mawungakakwazi uku-afford i-rehab nansi i-methadone sokudayisela thina sokunika uma nje uneshow ukuthi ingane yakho noma ubani usenesifiso sokuthi ayeke idakamizwa sizokufakela ngakho ke sengincenga